I want to say good evening. Ingay finanawa ikadawan KOSRAE manita ang alalkoski ikan Wednesday ingina. So I want to welcome you. Kulomalap ki gatchil bawachin ki because ingay January 4th, 6:49 here in Hawaii. I hope this finds you in good health, spiritual and physical health. Okay, I want to say Happy New Year as well. So I'm going to go ahead and play a song, and then before we proceed on, I'm going to go ahead and say a prayer, and then we can go from there. If you're curious about the weather here in Hawaii, today was pretty much lain phone chim sing wang enough na tang nal tu denga asam rek ma afne kina atari tako na shube after shik na do. So right now it's kind of clear out there right now. It looks nice, typical clear weather right now. One thing I know for sure, it's not raining, so let me go ahead and largely going to go in get pride and get fat. Move on from there. Kat kale na. Awan sa kome. Kat kale na. Alawon lang usingay nga malalang silangon lang tala. Alpangin, as far as weather is concerned, that's what it looks like outside. Confirme talago, you would know for sure where I took this picture at. I'm a seaside. Ayan. Ang lala.
Nakom degani prana kinga academia kat flattenalas gloma lapki lena fonche som he som la mishingani ki kat shun ekon unise shi kumake na shiringi nangai grape ki pe shubena academia shui las kakchak las na shum ke mani ko washima kumela shiski 2022 ingena kat shwana ki lena koski yesa shi inge kat taglentay la Lang shalom, pakoten lom, kalen alom kadakalen daria shirosh ko makalem ye, ki mama katliye ki len mishing len na phone shi mishing ye kum shibena kalem na shish la kumash kumpa finchak chifan na lacha. Nam nas wikat ki plan lash ka finchak lash ki pel shinge ki oye ka shinge in mashlon gukwilash ka in mashlon finchak lash ki dinga in akfashi. Mama katarain kain may injiwo na siyo. At kulamalap ke nasilos siya ma finne machiga luo wiya ke oye kasi pe inge na manas katkave kumin wikat kalwanin akitsyo ya mo las kalwanin karangin kat likima ma fela ye takain sang fungul kat ke mama kat da fal dinner na siyo kat kulamalap pabamtal. Kat pray na siyo fakulo kaksakin kumkainin mo na tumchos kas mentang las kat pray. Amen. Kulangan me. So this world clock is part of my proceedings. And Guam. So once again, I'm gonna let you know Guam is 20 hours ahead of Hawaii. So that means Guam is Thursday 2:57 in the afternoon, Thursday afternoon in Guam. And KOSRAE au tolu minita hang lam ngalal kos alakilao tolu ke me Devlin Tokin Thursday. Encore Palau is 1:58 p.m. on Thursday. Nashville, Tennessee is Wednesday night 10:58 Wednesday night. Chuk, Micronesia, it's Thursday 2:58 in the afternoon. Seattle, Washington is the same thing Wednesday night. Almost 9 o'clock, 2 minutes till 9 o'clock. Dallas, Texas, Wednesday night, it's 10:58 p.m. Kwajalein, Majuro, the Marshall Islands, it's Thursday, 4:58 in the afternoon. Pohnpei, same time zone with KOSRAE, 3:58 Thursday afternoon. Honolulu, Hawaii, once again, it's January 4th, 2023, it's 6:58 in the evening. 2 minutes till 7 o'clock. Nauru. And Nauru, Awakos, Lamgalia, Devlin Tokin, Thursday. Denver, Colorado, IRK, Shauloman, Wednesday night, it's almost 10 o'clock, 1 minute till 10 o'clock nighttime in Denver. I'm not sure. I'm pretty sure it's nice and cool over there right now. Pange yipsingan na ki time zone singing. Agira taka siapa na me ashma si lu whatever pops up in my mind, I'm gonna go ahead and share. In the meantime, I'm gonna go ahead and play one more song. Finsa kumin lang siya un nga si Jai kun ngay. I hope so. Gumni nga kaya na si Jai kun naon nga lang si pa nga. Alin na pangamasira nga kaksakin kat na paila. I have this setup where I could actually share whatever I want to share. Yok na mawu main sang kat wikat yakin de main sang manashikat. So Shiva Shepherd Love. I've been checking audio, okay. I think this is what it looks like outside. It felt like it was about 85 degrees all day today. It's nice and cool in the evening right now. 7 o'clock Wednesday night here in Hawaii. It's January 4th,
2023, man, we must be having fun. Time flies. That's for sure. Na-share ko sa page yung mga Speciellt sa kawan nga. Hayır na pounds, bunun yine.
Organic Rycroft tree na that building right there with the lights on and even further behind or further in the back, that's where the basketball court is. Kaya nga kina me siwipan na pangay na sin me may tilo ma wiya arskipel sinyo. Ama sa pananu syok si makatlong finengo siya si kagingina pa. Tena official may nga diye na kay Facebook as may si post ya kay Facebook na in academy mo kafana large finengo siya results kay election chikilin HONOLULU which was yesterday pa kafana sa sila siya tulin siya Wilfred Palik pa may KOSRAE sila lang kafanalarski for the next 4 years. Kamaki congratulate academic congratulations nasil basta Carson Chikrail pain company nagiged academy as muchi islagas muchi me te win. I think that ingin ang amo nga nga peale kamen ke ngakinak kay may kalim pa nga ito lamang ana kifat ki scripture may kulma sisnya ki ngay tawyak sin madang makadik sisnya na nga mo para woki gat me akay mamasikyak finengo siya na congratulations na sila talin siya palik sin first lady na sin thank you man congratulate pa assume mama finash mang suman ka share na sin kime live sila nga sabi fine politics mama masikyak finen me Washington ngakin na share mit my interested ke an kabit may tatari la masikyak finen Washington ingin ang ama speakership na ki me House Republican Party that took over from Nancy Pelosi that corrupt lady, you know. Ayngin na adala may tala frustrated ka disappointed ke mamasikyak ingin na ki process si ma paya kalim tayo siya speaker ke me House ingin na Tashakta kedala ka linsyak lu ildalera me fort lal dalo sin Democratic Party lo sin elect speaker lal dal tapa unfortunately as me
members ke Republican Party elos tena insisina ke main pisa si ma speaker si ngayon nalan in fort ka agreement by speaker in siwak singa lalikos afin ba limekor sin members ngayon dal te agree na gena ite kain fali ba ingin na mga liya pa ashipe na yok para kat samram ke me Republican Party dal take over me congressional House of Congress dal take over me House when dal fin me gain power ke me chamber singen na yash milo sa kainer okay when ingin ako fin aklen problem asikyak makat palakin ne fin enawai pe na fin fella finen KOSRAE pe na micronesia mana ki klakyak ke molin mongo klakyak ke molin castling mga ma taga ke policies na kuluk ke administration changing lang na ro kat fin ne alagat lois daliki politics may tama mawang na pa supest kedin samram ke kom kedin mata involve ke ale it's not true mga parallel effect aku pay na pa madala singin na talik natin sa sklut natin sa finen main nan tala sina katulak na pa me mama upesi kya kala na ne fina na waingin ala na artas dan may nga ta shuko klom pe pang kada mama effect na pa upe may tayin ko na klom kata me landlord ngi makisipin me mama sikyak ne kiben na pandemic sing ma pang kata policies ma ilalaro current administration ro sangrala na kupe yana pa na sin mit merki ko na si mit mam dafinen merki wen pena me territories finan Micronesia ko me ma ang parala na upe na pa yana aro me fin saklas kat fin gainars maikle yok big changes sikyak na finan America kadayin na green wait for 2 more years ara kusin balakin mo upayingin na things are not gonna get better until President Saja si tawyak pangan yak akos pangan siya term like current administration Amo me finan KOSRAE kat tena concern ki me processing election process finan KOSRAE nge kidediki I would say majority of the people in KOSRAE mit KOSRAE nge kida trust na pa processing election processing kadita lawangin in kenik salale ka in kenik te fali ka insang or kat finite lang si machin pa elected official la siya kispin slalala ngi pa talara alena election siya nagi yang ke 2020 talakalam milas may 150,000 ilal ko na ki ilal kas pellet lal dal foda tena ito la ilal matay actress lal dal na pangikain problem na pe nag-election finan America kat dito la natamay matoyak ngay ilal toyak ki nga mo kat may tatin ala saram ke padal toyak kin kenek katasik kenek salalen ara nga mo kulon singkat la na finan KOSRAE kat lalalfung na pa mo orik masyuos orik mawo pa involve ki election process sila finan KOSRAE I don't think we can say the same thing about the Finba Arch national elections if in Micronesia. I'm a problem si Mara Dalrela man national election niya maki problem I'm a yot na enru ma chuk para Dalrela Finba kida Arch special polling places me orekle siya KOSRAE edina na in fort orekle siya na in ma prevent someone from voting twice. Ika in vote la KOSRAE soka kyak sa kata ko. Kafinen le ang amo as
Our federal man national election singalan na pos na pa restrictions lang asam ken same kidalim ta 40 Congress male pos na pa restrictions kumina kun na renew voting ID card voter ID card lo man ra kanin mga posle mam ta involve kera amo alina te na fale wo anake en America mainland United States kidale 40 president pos na pa problem si kyak ni given na midterm election si ma rectify na tarye ash me results ma ingin ason na well it's pretty much certified me opponent ngel dal shak na us me case la lengen ko yok na example pa na Arizona gubernatorial me election siya dal alin na kam na pa lash me irregularities me ma te wo ma se shuos me si kya ke election siya ma global plan en KOSRAE wangin kain ilya sing sila na pay na problem kain problem sing yo na finan KOSRAE en merking asam ki me midterm sipe Congress will take over Republican Congress will take over me housing in dal pa majority speaker ship sing som na your all dal so na select me speaker lalos magulsima ilal pangon na speaker lang ale ash matuyakin align na pa as days go along more and more members dal ingin dal decide modality fotlan much madal pangon na let take over the speakership from day one ingin nga I'm nga excited nga puerke mama sikyak ngin nga dal eventually I think that they're gonna dali elect speakers in Congress. Mature when problem masikyak pinan America ngay sikyak maki subin corruption lan presidential pinan America ngay. Mga te allegations mga ash evidence proof na paila Biden family dala corrupt me family sila dal ash dahil compromise na pa position president and American phone na ash money calamity land China and Russia Ukraine kasi countries corrupt countries ngil dahil me sang money na sila mo me paingin nga mo para post the problems siya with America so within the next 2 years problem mama upe sikyak ngali kasling kulaki molwa talaya kursen lam ngalya nga mo shalena shik nga mo yok na pa chupe yak fusha sila kata shik a problem ma sikyak pinan merking nga ngay pangafakalala na ars na pa may chukok loming na kata sin may ngil dal move out ke and dal tawe ngay ko ina na dal move out may nalina yok na pa increase landlord ka property management mail dal kilakan ring dal sige dalin makeup ka tasik na ki mamail dal dus man na ki profit ka na ki walang pina cost of living alin na para masikyak pinan marking na ara kadina nagdinan na airport na pa ki makataray na kan nagtin karangin me budget la siya kan nagtin nga long march me show me talik papan ko yo na show ma artalik sik natang upe na si genigin mo ko mana basic things kumin kain somorek ma kum kain provide the nash mo me lom shim telani nash manin mo rain ash manin sang moli me charum ka utilities malom ngai kadena nak din irputsak din te mdana me feel sorry for ourselves kadena din shuk me resources may kan sang kaya inak fresh me matalas finan ko ana siya kuwa and United States mainland ara pangin mama sikyak ngina kat fin sa kinash may eklen ki problem sikyak pinan America ngi
in ma green palain fresh lakatas nasish ke me maulas ke ang dawe ingin na siya ina ko siya ingin na kaya mo wangin ngakin na fin pa yung pang results ke election si finan runoff election si finan ko siya ang alam mo tuloy siya Wilfred Palik pa me sure lamay kavanalas finan ko siya for the next 4 years incumbent pa kavana Carson Chikra il pa sikel il super run nage me term singing pal il ten orella a lieutenant governor lasha il check na masiki me ye akosum la il ngamawang metline RD naina pa me market term sitari na lechi na kaluni ke term singing once again ngagi congratulate ngagi akoy governor former governor Pastor Carson lan nakayel lan ikiya manapay sila upeg din fact mo mga makatila kita sa kwag napay ye kikat titaw kilal fung las kadikid mo kat metlal fung iyo kitintari fulay lamana kayo ito la ash ma wo kat fin kambray na hindi ash o iya katore lain sang mokle muli na lal fung ilas arang amo wula Met ma run penagi me office lash ngil dal met askalim lalaski me aquak len kata nara akakay ko me kabana thank you man akakay be show met kawa met nakawa ma windfall ke ma singa no mama sikyak ina wag na pa nga panchulingan fact mga ito ngakipe na we fact line nakay may kusayan ko sin mamam tawak metligian nikin na lensi ma ikaya ma rekla election singa na pel to ko yang ani naspe akalim hilakat met askalim kat metlasung igatin te asoy sikyakat fin flela matayang laman kaywa asplan man kat na sirkaisi akitin te orela ke position la sagat asil lang matang edat na siya kiting kampare ke pangapalon pels mamatay tuni di la faka o iya ko ateloman kumngit la rain pal kun italien ke pel fasho fin pa sak penar fin sak klom ka me makumin cash mo ko sai ke talan ko mamal chut na siya man kasi ba siya kun ko ngay ko lugar man siya pangalusin me broadcast sila ngalila na asmach lu mga ke-share ma which I don't think at this point mawangin pa na mga panang fact akalimentaryo panganlika
lokasyon siguro ngayon. Kaksigin mature lang eh. Pila mayam kul Philippines si Welal. Oh mama, Pastor William pa. Pastor William Pinye Rang. Madali fruktene som sharp away. Leia North Shore man. Sydvästskåpet.
basta Uçlarımızı basta koyacağımızı Singen ilerine fakat çütena Esmakle Naknasması På Sri Lanka Con ferma Misle o ingani Shoot me toko Sri Hashime tole On sugotogo
Ulin sana dela kolyena kimi se Loshla inan doge berlon vense La tung fu manene ko Mapulisha ben mula Ego la lense me asu Cat na fue, which I know nging than a longest speaker. I'm checking. I don't think it's gonna be the same thing. The cat na fue, you know. Na fue long dana jalan delicing. Bangin ang subong wali sa nante. Ikay kuy ka tanake ungaya.
Dai kain message ya pinasek pues. Akain liye kung dasing message ya kimasing stream sila. Sheraton Park pa kung di. Besta kafulunya Lang kat Iya gilen nalin Dan silang kakanasi Kakaya inwilalan fongi Kalan fela pacay Likilan
Pepang Long trigger sil Papa Pen Maki Luk Singana Ngati Foki na Nalika na Fash na Tuwart Long sil na Rumay Mga pitche lang Just a pitche singing it 2012 Oh, my Kiwi, my Kiwi, Ngaki sanglak nuk misil Bikiyak Ngaway ka nila I-broadcast yata sila Kung hinarka leveling Ngaki saklang lang na super Ngaki asya Checking mo mana kayo Laim na kewi Laim niya kulang and way Sincha Klakya Sincha Klakya Ewan siya ko nalala na nga Italia live broadcast sila Luskat treaty ka di China King pa-facing ngayon you can eat Kanga very mga ice cream line Congratulations lot na sil Kapanas National Sinayin Korsay Kalay ni siya Ang kay Pastor Carson Siya Loman Kalay po yung may kawak na kayo Akay gom
Ana gua ki masih ke mola sash bau langkat katin tayang la kampare. Aldar ons kom pas ang akalim ye akshaf ye me life silak niya. Kin ma kat met talad met Christian na in kalam direct malas dinde kin arum kin akin sumtiado akat na fresh fall na kaya wangin lang si wangin pa kumata ang makadin nagdinig pala kay molas kaya sa asasing kadin nagdinig masaplan gat il simplify na pa kat fin lang si nagde lang si met kuyes at fin ito as met pena si met mamta hospital ka met kaya nagdin sopla at fin narawuna si los para mamaya pa aking anyikat an mas lokum na singkat at fin naramang fin mo fototo ano gawa katirin na katle at farsi. Palalaman kayo. Lazmi mo at fingkaring inorek mo larsi madal na ile at si uwik at akuya mo larsi na kabasin na si natalik na atas niya. Family first. Family first. Talking about family. There you go. Kaldari pangalusin me broadcast silak ng aki. I want to wish you well. Stay safe and be blessed. Hello, peace out. Lamala fongo.